Awuzwe-ke siyabuya izinto kunjani ke nangu sithi December sondela sesondele ke linjani lapho likhona ngalesi sikhathi ibizo lami Ezra Tshisa Sibanda ambalo Klein Machelelana. Namhlanje sizofunda izincwadi ezibhalwa yini kuzindana zonke zomhlaba. Libhalela ngapha kungisakhumbula. Siyabonga ke be Harris Group of Hotels ngalolu hlelo lingakudla big show next Sunday mhla ka4 December kuTshisa liyane ebuyayo lapho ke udabuka iprogram lapha ke siyathunqa umarotho otira winkidi ke hayi kube ufika lelo langa ke so lawo kumele ube khona ungakhuthwa ngokuningi so sebesilapho ke konke siyathunqa ku hall 4 trade fair salinga ama detail ngokuya sesibingelela ke sibone ke ukuthi siqoqwe njani namhlanje umklani nansi yanqobani moyo kunjani ngobani moyo othi mina ke Tshisa ngiyakubingelela ngibhala ngikhumbula ke usuke ngafanga soze ngalikhohlwa mhla ka 25 December ku Christmas Day lo ke ubungumnyaka ka 1998 bekukuhle savuke kuseni sekhaya khona le siloze sasuka lapho kwaphekwa ibreakfast izinkwa yonke into njalo kunjalo ke umsakazi sasuka ukuthi sihambe lathi ke ezitolo lapho esiyanatha khona segwetshisa labanengi safika lapha ke ezitolo hayi kwakujayiva ngalelo langa mina ngihamba ke lo cousin wami ke unda lapho ke unda wavuza umsindo labanye abofoni ntambama salwa ke umsakazi kwafiwa sathatha ke unda wasecine thetheke umphini wachama indoda ke wamshaya wamfahla sekhanda mina nami ngisilo omunye ngapha sadotshwa sabotshwa kodwa ke si charged with murder savalelwa ke sabuya lapho kwathi ngomnyaka ke ka 2000 sagwetshwa ke ama 25 years kodwa yahleliswa leminyaka sagcina sihlalile ejele ke iminyaka phose 15 nisanophuma mfana kaSibanda ke kwakunzima ejele ikamile ngasoze ngifaka ikhohlwa ngingasokola laphana ke yimi ke unqubani moyo uyabhala laphana ku respector laba bafayo sesiqambe bizo lo muntu lo ewabula umkhazana wakho nda yena ke ngikuthele ke ezinye izingoma ukhethile ingoma zabanengi mfowethu uhlelo Ngisakhumbula so siyabonga kakhulu kini lonke elibhalayo lingadinwa siyalithanda kanye la kusasa uthi ngicela njalo ingoma ethi ke Tshisa mpama nxa ungayithola Tshisa mpama ingoma ke yacha ke DJ Hoka usenyaka Tshisa mpama bhala yakho masiyane buye Ngisakhumbula lapha izo ngokusheshsha seyibala sisale leo kodwa ubona ke patapata sisivulile satshela moba patapata ngoba kwesikhathi yena akwate yena ha akwatile Tshisa mpama
mama. Bezana, Baba Maperi Maruko Asilki, Abashep, Arunan Payen. What's up, Mama? Ikwesikwenza lapana ikwesikwenza ukuthi ke shisa nyama ke ngisenyaka lapana ke uthi chivoka sechele kunqumani moyo uhamba wapika ke ejele ngokwenza ke ukuthi bayuthababulele umuntu bakamami ke sithanda ukulitshela siyalinxusa ke endaweni okuthiwa kusepatapata eMpophoma. Ipatapata is now fully operational. Le ndawo ibiswe kini elokishini eKasi lapho ke lihlala khona ubana ke libuye ngokuningi bele ndawo ukwetisela the sports park lama television ubona wonke ama game emhlabeni wonke jikelele all channels you may think of in the world. Ama TV amakhulu agcwele yonke indawo lotshwala bonke abanatha amasesi baminatha amasesi abanatha obhiya abanatha phakathi awufuna night club la night club le VIP kanye lo Tshisa nyama kubuye le ndawo ke yamasesi. So lawe vakatshela ke patapata ke secure, security is tight and polite, and uzabuye uhlalele ukwetshise mnandi uhlalele labanye wafuna ngafuna ukwetshisa labanye uzinathele kamnandi without any disturbances. So tshela abangani bakho, utshela umngane wakho, tshela umngane wakhe, utshele ke bonke abantu ukuthi ikhaya litsha, ikhaya lethu lisepatapata eMpophoma eKasi lapho ndidabuka khona. Yikho lapho ke sekunathwa khona abantu besidla yonke inyama. Siyalinxusa kule sound system ezinkulu, kule music, kuzabe kulama band ofunayo lama artists. Siyalinxusa abafuna uzokwetshisa abazozitshayela khona phana hawe abuye uzozitshayela. So stay no, let's solve the solution, let's take entertainment back to the people. Khona ngale ke elokishini ofisele indawo zabapatapata bayezikholisela khona phana ke babehlalele emthunzini ngaphansi komthunzi welanga bazihlalele banatha bakunathayo badla bakudlayo ukudla ilunch khona idina amawoso konke yakuthola music konke nje okwazi ke emhlabeni omalana le entertainment. That's your home, that's patapata eMpophoma laphana umuntu Ngisakhumbula hlanganeni khona woza ngobone wena sivulile songikhuluma nje kunje bakhona abantu banatha badle la kafiyo ya Ngisakhumbula okwamanje sibona ukuthi ngizadobha ke ethini sizabuya ke sizobala ke sikhumbuzane futhi ubala ke mhla ka 4 ku hall 4 trade fair kule mdlalo omkhulu music promotion kebe kule Winkiti othira umaroto labanye nje abaningi biyanse ukukholisana ndawonye ngaleyo langa ngesonto next Sunday, not lesson ndiya phambi kusasa. So buya lawe ngokuphangisa kuthi njalo wathi sizokuningi kuvela khona phana basitshele ukuthi kanti kwenzelana uJordan ukhona lapho ke client asiphosele ke uJordan sis. Sanibuyele lonke mahlabezelo amakhulu. Ibizo lami nguJordan Dube umfana wakoMthembu. Ngilapha ngimele iqembu le-HCM Festival okumelele uHarris Continental Music Festival. Mhla ka 4 December lapho sebesilama artists aba-South Africa laba kwethu khona apha eZimbabwe. From South Africa siyabe silo Master KG, silo DJ Tira, uDladla Mshunisi namarodo. Babegqikilana labakithi khona lapha abaZimbabwe.
osebenziswa Winky D, siphethe njalo futhi uJust Signal, uFab G, umshana kaGogo, umzo 7, uDJ Liz, DJ Nospa, DJ Mzo, DJ Yona, lo Mufali. Lapho ziyenzisiwa kakhulu. Siyalinxusa lonke mahlaba Zulu abasemazweni ediaspora khonale, leSouth Africa, neZimbabwe yonke jikelele. Umcimbi lo uzawusenzakala ngeSunday mhla ka4 December. Sithi sifuna ukuvala umnyaka. Sithe ngcono senze umcimbi omkhulu, silinxusa lonke. Notice ukuthi venue have been changed from Bulawayo City Hall car park. Siyisa ngaphi? Trade fair ku hall 4. Lokhu sikwenze ngenxa ukuthi sibone ukuthi car park yabo ngekho secure, le moto ezeni parking ingahlupha. For security reasons le weather sayihambisa trade fair ukuthi izulu lingaze lini wonke umuntu yabe khulekile safe, imoto zenze njani zisafe. Ama tickets ethu aqala ku general tickets 5 general tickets is $10 and athengiswa ngaphi supermarket pharmacies la kuma branches zawe Harris and Continental Lodges. Sithi wozani ngobuningi siqalisene ukuthenga ama tickets ngoba ama tickets they are already available. Asithenge nama tickets sisise lesikhathi ukwenzela ukuthi ungasalela engaphela ama tickets cina njani usengasabanga khona. Yes, siyabonga ke Jordan ngela ke sibale ekiphethe kwamanje vela ke kushila Ndlovu. Shila Ndlovu ubhalele lapha, siyabonga kakhulu. Mina ke ngikhumbula ngomnyaka 2007 bengisekhaya lapha ke imali adibhedo komagama. Shisa ke kunzima ke nxa usiyako okay ufike uthole ke amabhokisi econdom awathengiswa lamaputi lenkuni. Ha, awukubeka lesikhathi esibaba. Impilo yanzima na mfowethu ngaziqinisa njengomuntu ongelandoda ngile mntwana okusupporta ngazama uziqinisa kwaba nzima ke kimi ngaziqinisa kodwa ke ayi ngagcina ngibona ukuthi no ungcono ke ngithole ke imali ngezindlela ngoba impilo yasinzima lamothi ngiyoda ke eBotswana. Yikho ke lapha ke emsakaze ngagcina ke sengikhombo ke umunye ubhuti othiwa nguMarufu. Ubaba lo othiwa nguMarufu into angenzela yona Tshisa kwaba nzima. Waqalisa ukungitshela ukuthi mina njengomntana esindebeleni ngilihule ehlale ngithethise ngichaya kodwa yami ngincenga khona futhi ke ngizathini njona ngumuntu ongigcinile. uMarufu lo ke saba sonke wazofika ku2008 ngithengise emtchadweni ke eQueensburg ngoBulawayo ngelinye ilanga. Umtchado lo kwakuthiwa ngoba cousin wakhe. Kathi umuntu lo umfazi wakhe ubuyile vele ekhaya eMashonaland. Abantu bagenga ngathaywa ke emtchadweni ngalinyazwa ngahanjwe eQueensburg Police Station. Lapho ke ngaso ngagijinselwa khona eCentral. Bengitshela ukuthi kuthiwa mina ngilivulele kaMarufu. Yedwa wayengikhombisile nguyangivatele emtchadweni. Sazi ngilenxeba la kaThesi ngize ngikhumbule umuntu engangilaye kudala wayengangichaya kodwa sehlukana ngoti la ke wayesuke wathatheka. So yikuhlana lo Marufu lapha babotshwa labo sisi bagcina bezibhadalisela ama fine angatsho lutho baphuma ngoba abantu ababophile ngobhruru babo. So into lengizisa ubuhlungu umnyaka 2008 ngoMay lapha abangenza isihluko esinzima. Uyacelela ke izingoma ke azicelele mana sizwe ke ingoma lapha noClan alungiselele ingoma sibona ukuthi kuchala yipi ke Shila Ndlovu osethandweni mama la uthi ngikhombile kathi hayi bazakwenzela ke izimanga kungasenani oqathele impilo uthi uyaphila siyakubongela kodwa ukuchaya kaze uthene mama umuntu ukhonjisiweyo aniphela la ukhonjisiwe kumele sihloniphe phela ukuthi la ukhonjisiwe. Mana mbone ke ingoma yakho oyikhethileyo zibeningi ngomagama ingoma ezikhethileyo ekela ke sibone ukuthi singakutholela yini lapha ku Best of South Africa sikutholele ingoma uBrayuma sekela uthi sibone ukuthi ya ngangeni ke siyamchanga lo Klein asizwe Klein chalo ba yipi ke nazi thuma mina. I wanna be there when the people start to turn it around, when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS.
I wanna lend a hand. I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand. Send me to Mamina, to Mamina, Ezizwe, Izoya, Itanaze, to Mamina, to Mamina, Ezizwe, Izoya, Itanaze. Against AIDS, I wanna lend a hand. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand. Send me to Mamina, to Mamina, Ezizwe, Izoya, Itanaze, to Mamina, to Mamina, Ezizwe. Esitimeleni, emabhasini, emateksini, emapatini, emabheshini, emashapini. Mnandi vela ke imasele ngoba sithi thumamina sichaleke ushila Ndlovu ke wabanzima bamenza isihloko lohlelo lo mlalelo hlelo Ngisakhumbula uphethe manje uDalubuhle Zimba esithi nguzimba because lo mngane omthu ngithanda zani Zimbwa ngazwe ngicande ngwethu Dalubuhle Zimba uDalubuhle Zimba uDaluthi Tshisa mina ngilonga kwami ngiyamthanda lo mntwana mina ngile 35 years okwamanje lapha ke South Africa sisonke yena bizela ke kuthiwa ke Mary Nsingo uMary Nsingo ke mina Tshisa ngiyazama ukuthi ngiyenze ukuthi sikhiphe our love burning our love hot uthando lwethu luhlale lungolushisayo so ngiyazama ukuthi ngenzeke ezinye izinto kodwa into lezi sesisixabanisa ngizama ukuthi ngiye ngasese nxa sesilalana ngingahambi ngingahambezi ayi kathi ngithi entweni ngamama ngidalelweyo ngihambe empuma ubhale ibale lesabeka uTHU VI uthi empuma lapha nedotini so nxa ngithi ngenza khona ukuthi kubuhlungu uthi mina kuthi sefuna ukuba yigay kanti ke msakazi ngizama uexplora explorer
ngizama uku-explora ngenze ezinye izinto ukuthi uthando le-G manje kayizwisisi umfazi bani ongafuni ukuthi ngenze ngoba-ke emlonyeni sokwangenzi sengangali vele ngihlala ngisezi nginto kenzani ngalo phuma khona idodi kafuni so kodwa kuyamlimaza kodwa mina ngibona nganiko ngani kumnandi ukudla lapha ngijwayele ukwenza khona enjoy this. I wish ngabe uyangi-understanda vele awucontinue ngi-enjoya ngale ngifuna ukumekelisa le family planning ukuthi ngesikhathi kuma-safe days ngiye ngale kuye esikhathi engekho ama-safe days ngingene khona lokuphuma khona idoli ikakholisi hayi bantu kudala ubuhle ndoda kanti hayi kanti lenzani shwa zangena mina ezulwini shwa dala uhle zimba hayi mfowethu hayi angazi hayi mhlawumbe angazi asikwazi ngicela-ke ingoma enye engangijabulisa madoda mana ngutshayelele engibona ngani ngakufitha hayi ayisiyo hayi mana ngudingile engibona ngani kade ingabi ingoma yanje kambe lapho sifuna ukwenza lokho asiyonto yokuthi-ke sufuna ucina ukholisa amadoda nxa usithi kumnandi ukudlula silentweni kamama kathi what's wrong hayi madoda hey dalu bazathina abakini sizwa lo ulimaza umntana abantu khona ngani asazi khona hayi mana hayi mina ngiselankani client maybe ngazama uclient ukuthi sike sizwe lathi lapha phela ntathu labe demonstrate maybe angazi so sizezwa ngabanye abakwaziyo ukuthi kambe ngale kungabe uhamba njani yes yangena ke ncingo mina ngudingele ingoma ingoma zakhona namhlanje zikhumphalwa kuhle kodwa ngiza kutholela kathesi enye ke eza kujabulisa wathi sibone eza kujabulisa kathesi so ungethuki ungethuki ngiza kutshala ingoma eza kujabulisa kathesi ubusuke ukholise hayi mina ngalothi ngeze njani ngeze njani kanti ngenze njani abantu besenza into engayisiyo ukuthi vele lokho abadala bazathini abahambayo hayi amfuna ubra yo wathi ukudingele ingoma umosquito yakho la mosquito
Athi mosquito siyichaleke udala ubuhle Zimba othi yena usezwisisa ukuthi ke angene ngale uphuma khona intasini ukuthi kunjalo ke kele sephambili semphele utsitsi nekwande aseze utsitsi nekwande ngiyakubingelela tsitsi utsitsi uthi uthanda ukuthi ke kunjani ke Tshisa uthi ngiyakubingelela mina ngusisi wele 35 years ngihlala ke manje ngise Haverun eBotswana mina ngifuna ukutshela manga ngisebenzile kakhulu ngobulawayo Tshisa nxa sithi ngisebenzile hayi bengibhizi bekunzima ukuthi ke ngale umuntu wesidlisa maye ngikhombisa into yenzakalayo ke lapha ke ngase ngicina sengumuntu osebona ukuthi vele ukuthi ngihlale ngilo muntu wesilisa oyedwa kwaba nzima kimi into le ngangisizwa ngile nkanuko yomzimba efunde ngaso sonke isikhathi ngako lo muntu ke ongilalayo ngakho ke ngifuna ugqama amanga omakhelwane bami ngangilala labo labantu engangihlala labo even ngaphi lift umuntu ngangaziphathanga 35 kodwa ngifuna ukutshela one thing 31 years ngabona ngathola insindiso ngaqasa ukungena ke ibandla lami yaqamba ibandla leli ngakhulekelwa kwaphuma kwakuumoya wedemon hayi ngazizwa sibithi lapha sengikhulekele ngazi ngabe eBotswana sile church lapha siyasebenza kukahle ngiyathandazela abanye mama nyanike icounseling khathesi nje vele akusekho uzwe ngikhanuka ubaba sengendile istory sami ubaba uyasazi kodwa into angaziyo ngama numbers angikhona ngiyakhuleka ukuthi mhla ezayizwa ama numbers lawa angangaba lawo ngaphila lawo angixolele angiforgive kodwa ngacela ke ebandleni uthethelele izono zami uNkulunkulu wami abanye abafundisi bayakwazi ukuthi ngangumuntu onjani baningi Tshisa ngifuna ukubalela inamba kodwa khona ngale ngaphosa ufike lokho engaqalisayo ku1000 sisi 1000 the people were clean with 1000 khona tsithi lekwana
Siyabonga kakhulu ukuthi ngikuchayele enye ingoma okunye sakhetha okubhaleke ngoba kunzima ukuthi ngubale mana ke ya kodwa ke abantu hayi inkosi yami makhosi ngikuchayela ingoma othe uyayithanda ucele Boys to Men izayithola uthi ingoma eyawuhlanganisa lo ngakwakho on bended knees. Girl, it's driving me insane, and I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. Can we go back to the days that love was true? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me no reason. I'm down on bended knee. I'll never walk again until you come back to me. I'm down on bended knee. So many nights I dream of you, holding my pillow tight. I know that I don't need to be alone. When I open up my eyes to face reality, every moment without you, it seems like eternity. I'm begging you, come back to me. We go back to the days of love, oh baby. Can you tell me how a perfect love goes? 'Cause I'm very wrong. Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me the reason. I'm down on bended knee. Never walk again until you come back to me. I'm down on bended knee. Baby, I'm sorry. Sichaleke Please. sithi negwane kwane Botswana mama ke waba busy kakhulu bekunzima ukuthi athi no ebehamba athi me yabona uJoe athi me bona uClan athi me yabona uThuba athi me yabona uJacob athi me kodwa ke sephendula waphumuza lana njini yakhe ukuthi ke kayiphumule wasemazunkunkulu walahleka lo moya lwana osenzuthi ezwe enganalunye ukuthi ufuna umuntu wesilisa kodwa siyambonga uNkulunkulu namandla waphendula ukhuza le imbizo yakho le ke exhotha mthokotho sithi nikwande siyabonga ngikela ke incwadi sifani la wathi ke kunjalo ke siyaphambili ngohlelo ungisakhumbula ngiyabhala ngapha sitshela ukuthi sesivula ipatapata empophoma yabuya ibhawa ezavula abaningi ke iCNC yabe operatela khona phana njalo so nxa uyifuna ufunela imtchado ufunela ama birthday izimfa ufunela nje party yakho ufunela iconference yechurch ufunela umfundisi ochumayelayo loba ngubani ungathintana le CNC
lapho ke siyakuthola sibuye sizokwenzela asikhethe ukuthi ungaphi ngomhlaba kumbe seplant siyabuya follow siyahamba kumbe khonapha kobulawayo uthi hey nginomthatha umntana uyachata buya sikhulumelana ungethuselwa the best quality liyadimbuke lapha lapha kulalutho lapha ngokuncane so silapho ukhona siyaze sikhiphe proper quality mana ke mbambe ke incwadi ke ka Thulani Ncube kunjani Tuts Thulani Ncube uthi ngibhala manje ngise South Africa mina ke mfowethu ngifuna ukutshela ukuthi ke ngifundele ukusela ngifika lapha eHillbrow ngikhule ngikahle ngaqeda isikolo ngaze ngaqeda ke le form 6 ngasuka ke lamthi ngokusela ngomsebenzi ngilibhekise ke eGoli afika amajita lapha athi ukuzibonele ungahlala awudle lutho akunkwali yaphandela enye kukondonga ziweleni kumele ngisebenze awazima ke indaba amaphepha ukuthi ngithole kumsebenzi hayi ngagcina ke islami ngijoinana namajita ngacabanga ukuthi mina ngikhulele uChristian family ngabantu amazi uNkulunkulu ngihlonipha hayi ngaqalisa ke lami ukunqanda wana kuJoja la kaze kuJoja ke lapha msikazi ngidase ngendaba amafoni uzompolelo sisi lapha leJupet Park nxa ngikwazi ke bengibamba ngafika lo moya kubana ke ngibhinye ngirephe ya ngike ngasebenza abantu lapha ngasibabamba abanye sesibarepa sibathathela izimali thathe yonke into qiniso lihle angisoze kutshela amanga angeke ngibulale umuntu ngagwazo yedwa kodwa ngamgwaza ke ehlombe ngoba wayesala ukhipha kuthe kunjalo ke kwabanzinyana sazobamba ke phambi kwako Shoprite sibamba ke ndikulomuntu osibhekileyo lapha nasaphuma sesihambela umuntu wajika ngemota wakwadlaza baba washake inkafula kufa ngacha unyawo okathi usindiso yamchaya wahlwafela khonapho msakazi ngahle ngambona uNkulunkulu ukuthi uyandithanda ngahle ngagcina ngalelo langa ngabaleka ngelethwa ngesibhedlela ngilalo uhlavo lukhona lapha ke enyaweni ngisawuthi ngesibhedlela bazambamba ludumbile kodwa nyalo umuntu luphakathi nyaluzwe nxa lubamba kuyaphola khona kodwa lokho kuhlupha yimi lapha ke empalayo madoda Thulani Ncube kalakatha isela kodwa sethemba ubona suyekelile mfana kaNcube uyekele into lezi ziyakubulalisa baba ziyakubulalisa njengomuntu uthi yamazi uNkulunkulu lamadlozi kini utakuthanda yiko sithi thola amadlozi uchume brand yacho njalo fakaza brand Tshisa ngoma ngiyabela majola ngoba mina ayisambeze Tshisa ngoma ngiyabela majola ngoba mina ayisambeze Tshisa ngoma ngiyabela majola ngoba mina ayisambeze Tshisa
Amadlozi akusizile ke wena ke khona ngapho thulani ncube sitshale wena ke lingoma sikuhlelo Ngisakhumbula. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes, topigwa. Siphambili ngohlelo ke Ngisakhumbula ke ezothiwa nomaqhawe mthethwa kunjani mamthethwa siyakubingelela uhlelo ke Ngisakhumbula unomaqhawe uthi sabona ke Tshisa siyabonga ngohlelo ke olumnandi esiluthanda kwamagama mina kufikile isikhathi okwabanzima ke kakhulu ke ekhaya ngacela semphumule elizweni ngale South Africa afike South Africa ngahlupheka kakhulu ngizakutshela enye into engenzayo lapha ngifike ngathandana lo bhuti wasekhaya hlale iminyaka eminingi kakhulu 10 years saba lo mntwana oyedwa engamsa ekhaya kodwa lo bhuti ke berafu kakhulu ebesuka khona le eCholocho wayehlala ethreathena ngifuna ukungibulala efuna ukungijika ngaseflatini ngacela ngisuka ngisiye ema-kitchen ngafuna ke umsebenzi ngicatshe komnyusisi ngisebenza ngisuka khona ngale ngasuka lana ngazothondana nobhuti waseNigeria into ezalayo ubhuti lo ngibone ngo-2012 eSouth Africa wanjela ukuthi kalamfazi ibizo lakhe kuthiwa nguMike sihlalile okwesikhathi sithi uyangithanda into ekhona ukuthi ke lo bhuti wambonisa ke ama-true colors akhe engitshela ukuthi angeke angithathe after sengimsizile wathola amaphepha ase-South Africa wangitshela thina ulomfazi eNigeria ubhuti lo wasengizama ukundikela amatsotsi efuna ukungibulala wathenga abantu kodwa abantu bakhona badla imali yakhe abasangibulalanga so ngahlambona udangerous ikusuka kuye kodwa kusukeni kwami kukhanya wasala lento zami wangisebenza ngithe sengingedwa ngaqala ke ukungena ke esikhathini mina Tshisa ngumuntu ongamiyo sesikhathini ngikubhalela ke linto sengazama lokumfonela ukuthi ngimncenga ukuthi kuyini ngamonela khona angikhulule kodwa lapho ngihamba khona abantu babamba yena kuyalo kuphela lokho ngibhodile izinyanga la ngeCovid lapha ngigule ngaphosa ngafa ngacanda ukuzaphela kakupheli njana ngutshela ke umsakazi ngo-2022 inyanga le ngikuyo nguMay ubhalela ke linto incwadi le ngisithi uyifunde ngoba ke ngiyafuthelwa angizwa ubuhlungu kakhulu kodwa into ehluphayo ukuthi ke ngiyachitha almost daily so umuntu ofaka amaphezi insuku zonke kunzima le imihlobo bomama siyasikhuza ukuthi bazobhani sorry mama ngaba lo muntu nje njalo ngaba lo muntu owazi kwelapha izinto ezinje please ungisize mntakababa ngabe yazi ukuthi umuntu okustopa lo into lo amadokotela sehlulekile eChurch sebehlulekile bonke abantu abaningi sebehlulekile sizalo dadewethu uyakhala bakwethu kambe indaba enjani le umuntu uyangena mchokocho ehlala sesikhathini ipunishment bani le umuntu wazenza ulunyo ngakho wena mneteri where are you azothi ngawe uyanginika inamba yakhe mina ngikhulumisana naye nguncengi ngikhulume laye sisi ukuthi kade indoda wafix umntana abantu kuhamba njani ngicela ingoma kaKhelly ikhoma lethe empini nasi ingoma khona
wamukele amathemba wonke wabeke kimi awazi na abantu abayifuni inhle bayamangaza bakulimaza bakuke emehlweni yathi uyabona sofela konempilo ngeke basikhona lingashona empilo yathi uyabona sofela konempilo ngeke basikhona lingashona empilo abanye abantu Nkosi baphila ngawo ubezwe bethawa sinika amaqaba ntshintshi amathemba wonke wabeke kimi awazi na abantu abayifuni inhle bayamangaza bakulimaza bakuke emehlweni ngiyathemba uyabona sofela konempilo ngeke basikhona lingashona empilo oh ngiyathemba uyabona sofela konempilo ngeke basikhona lingashona empilo mina nawe akekho omunye ngiyathemba uyabona sofela konempilo ngeke basikhona lingashona empilo 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 Mweke Khumalo lapha ke utshala sithi empini Kelly Khumalo sitshala noMaqhawe ongabezwile ukuthi amncedise uNomaqhawe useswethu sedubekile njalo muzuthi uqeda ukubhala lapha uthi vele ukhona ngale lethi phezulu so ufuna ukusizwa ngabe ngasiza siza nini singavala uhlelo sikhumbuze njalo bangani bethu ukuthi bana lile emidlalo yenu Christmas isondele imthatho isondele maphatha khona nxa ufuna sibe khona ukuthi sizofilima sikubonise nxa ufuna live siyakubonisa live nxa ufuna uthatha chado yakho izimfa ama birthday loba kuyini kumbe ke ichurch aba ama church siyakwazi December ama crossover sikhona lapha lasebenza zoklana nabo doors yachapa sonke la nxa uvuka kuyinews yabe sikhona so thindana lathi masinyane CNC la ku Facebook page yethu konaba lasilandela kumbe get in touch lo yours truly sikulayele ukuthi ubabona njani la ngabe ngam liyakhohle ukuthi ipatapata empopho masesivulile ibhawa yabantu lapha ligwetshisa khona labangani menu lapha libuya khona lezo zinathela libukela iBori World Cup lapha libuya zodlala imidlalo yena echiyeneyo amabhendi abe khona iVIP lounge ikhona iNight Club ikhona ibhawa yamasesi ikhona iTshisa nyama ikhona konke restaurant ikhona konke ufuna ukuthola yakuthola epatapata empophoma thindana lathi ngubuye lathi uzogwetshisa lathi ngokusheshsha
Siyabonga ekela mbale yokugcina namhlanje evela ke kuZulu uthi mina yimuzulu omnyama. Sakubona ke mfana kithi unjani. Mina ngibhala twangabi ngibhala ngingaphake Swaziland emanzini Swaziland. Ngiyalalela uhlelo ngiyalandela. Ngisuke ngibaleka eZimbabwe ke mina Tshisa lobo umnyaka ka1995. Sengumswati impela ngila kodwa ngibiza Zulu omnyama. Silandela inhlelo siyakulandela emsakazweni leyasemelika. Siyabonga Zulu. Utokwenza ngasuka ke ekhaya mina ke Tshisa. Kulo misi lapho engamfundisa khona umisi lo bangiplanela bebabili. Kodwa ngihamba khombisile bangikhomba. So bengiphila ngulala lawo. Bazokusithi ke ukuhala kwami ngihawukela umntana esikolweni wayebhala lapho ku-form 4. Ngamthanda lo mntwana. Amatitsha laba lo mhawu agcina ke sengitrapper angibophisa. Ngithe ngiphiwa ke ibhayili. Hayi omunye umuntu ongiprosecutor nje hayi ndoda. Lapho uzaconvictwa ngoba umntwana la sekhulumile ukuthi ngomqedwe umntwana ngenkani njalo komphile. Yikubaleka kwami. Shanga ngadle South Africa ngasembona kulabantu ekhaya ngasembuya ke eSouthland. Sengihleli senabantwana abakhulileyo sengumswati. Phombuthi Zulu omnyama abangaziyo bazabangazi. Ngafundisa ke ngobulawayo unyaka 1995. Yo. So awulade ngayenza yona engangayenza ngoba ngangikwazi ukwenza file ejele ngenzanga lutho. So ikubaleka kwami. So kathethi ke ngilapha. Abakubuzayo ungabaniki email address yami ungabaniki lutho lami. Mnumzana. Hayi siyabonga kodwa ubhalile. Ungazenanikela ke sivale ke uhlelo namhlanje mathelela ngale ngoma ke Tenchana hamba lesplash. Uthi bunandi siyasenzela sabuyela uDisemba woza December. Sazithi laba ngela makhaba ngabanye bayemakhaya bayibavakatsha. Ojoba bekhona nenkompo nasazi thina sesihambile. Siyabotha.